Om Swastiastu. Para titiange Ide Bagus Wisnu Prabu Genta Mayana. Titiang saking kelas 4A. Sani mangkin titiang jagi nguacen puisi. Sane mamude dan pasan sani mangkin oleh Imade Sangga. Dan pasan sani mangkin ketapuangun nyucuh langit. Make sawah daras umah. Umah dados sawah. Dan pasan sani mangkin pasliwon wong Sunan Taru. Solah ngani soleh-soleh. Payasnya nih melegenda. Melalung meka melambi. Macukun mebok dawu. Tingkah muani meambek. Om Santi 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 Om.